ama sa in ka channel min lo thlir tu te chi bai ka bu vek chowa tun tuma hian German wall kan ti mai East Germany le West Germany in kara daitan na bang an siam dan te le aron tluk chiat dan te kin chang le a hun lai khovel boruak te po kha han soitel kan han duwa uluk tawin min lo ngai thak sak anga ngai thapa in like te kha subscribe te kha min lo pe thau don nia o khovel in do pui pakhat na alo chua ma le alo chua to nu thleng khan America le Soviet Union USSR te hian ro pui jok le eng kima chung nun jok ni anin chu char char thina in do pui pakhat na a German atloma wang khan Nazi party chungami Adolf Hitler chuan na ati hle maya hlom thak ati em a ti chuan German chu ron tun din le tumin sipai tam tak la in khovela rova takin ma ron la a ani malak na awangin khovel chuan adu lo ber in do na chu ma chon le im German ral chu aron lian le a Nazi ho lo do le turin USA le Soviet Union USSR kan ti te chu ani lungrual thei sham shama in do pui pahni na an chandun nakal zela in do pui po ti top thei ani thuaya ma se in do pui pahni na top chia khan ral thuam mangmia lovin na satakin anin beizui le ngala chu Cold War tia ko ani nge chung zi nga chuan US le athurual pui Europe sarkar lian tele khochak lama USSR Soviet Union te khan chung nun zok ni tumin khovel sarkar sang te thian atanan dapton nassa hlea khothang lam le athurual pui te hian mi pui ai o than chua sarkar democracy chu khovel damna tur ni inan tlang au puya khochak lam USSR lamero chuan communist mi pui van tlang in thlei bik na nei lova ram ho sak na in trom tlan na sarkar na natakin an kalpui thungani mani ram in rel bol dan tha anti jok ve a ram sum le pai in rel bol na kan ti mai economic system lama America chuan capitalism an manga Soviet Union lamin socialism an mang thunga mi pui ro rel na dik tak democracy zoka anin chal ve bokani khatia in do pui pahni na atop ta ka chuan tangrual pol kan ti mai US Great Britain France le Soviet Union te chuan anram lak thar Germany chu anin opsem tahloma US Britain le France ram op Germany chu ron in zom khom le im West Germany ti ani ya Soviet Union op rampo East Germany ti ani ya German khopui Berlin chu Soviet Union op huam chu omma se East Germany le West Germany chuan anin sem thunga West Berlin chu East Germany chunga thliarkar angin a omti na ani berchu kumsang khazakwa somli pariat chawa khan khothang lambial West Germany chu US puina awangin sum don na lama ma ason na em maya khochak lambial East Germany lama sum dong lianten an bo na em maya khothang lam chu na thok turin an pan khom rui tamaya chak le thang bo ruak chu alian sot ma silai tel lava in dona chuan USSR chuan USA chu alo ngam lo na saviau mai ti chu aron lang chiang zela hun rei lo te chungin ram khat lian taka om thin Germany chu then sana a om awang khan East Germany le West Germany mi pui te tin mun chu adang labim sum le pai lama po anin thlauk tak viau awang chuan kum sang kha zakwa somnga chowa khan East Germany atangin mi tam tak chu West Germany lama an pem ta sup maya chutianga an pem tak sup awangin then khat chu an kal konga te
an lo dang chat thin bokani ma se kum sang kha zakwa somruk pakhat alo thlen meu chuan East Germany chuan na thok tu le mi pui thanem tak million ni chuang ngot mai chu a hlo man hial tamaya pem chuak za thi East Germany mi pui mun ruk athena mun khat vel hial an ni man tina ni chu ami te an pem zel to lo nan East Germany chuan Berlina aram valchina August ni som pathum sangkha zakwa somruk pakhat pathian ni khan Berlin wall anti mai chu thir ling nei le man rodang mangin an siam tana he ni hi barbetware Sunday tia soithin ani bok ni som pani zanlaya Berlin mi puite muthil hlanin sipai le na thok tu te chu takin an in phurlu ta chiam maya chak le thang te in biak po ton theina tur phone sui te chu an ti chat fai ta fek boka ti chuan he zan hian zan khuwa in thir len mangin kilometer zabor vel zet chu in kalpo na le anram walchin chu dai dan na turin bang kan ti chu an siam ta ani atuk sing khuwa alo war chuan mi puiten an ram alo in hung phui ta vek ti an hua an han sian chuan an hril hai hle maya tu ma kal tlang an phallova uluk taka ven le khuwa khir ani zui ta ni hen bang siam hi kilometer zachuang zeta thui ani a atira kha chuan thirli hling nei manga siam ani ya siam ani tiratangin tumli lai siam dang lam ani to a avoi lina atana an siam kha kumsa kha zakwa somsari panga atanga sangkha zakwa somriat kum nga chung te meu mai an siam phei kha cha hau tak le a abang ringot po he fit som pania sang le fit li acha kong shit manga siam ani a chu mai chu du tok lovin achunga thir pipe da ala ni pokani he an ual siam sei zong he kilometer za som li ve la thui ani ya chutianga an ram nei khopui pakhat khar khip tlata om le mi pui te khung bia an om tamai chu US chuan hrethiam theilovim khati laya US President Ronald Reagan chuan Soviet Union USSR kanti mai shruai tu Michael Gorbachev achu Berlin wall chu mi pui te ta na thiat mai turin na satakin a thlem thina ma se Michael hian du lovin an in thuam tha sau zela chuti mek lai chuan November ni kuwa sangkha zakwa somriat pakua alo in her chuak le a East Germana press conference Genthar Saboski achuan German mi pui te chu dai dan na bang paltlanga West Germana kalphal sak anni tur thu aron puang chuak tamau maya chu vele eng tika nge chu phalna chu ataka kalpui tur tia anzo chuan Saboski achuan tu na tangin athei ngal ti ina chang tamai boxia Genthar Saboski hi Communist Party ya Politburo Executive Committee Media Affairs changto thin le Politburo member ni me kaniya he press conference nei ma lok hian East German shruai tu lu Egon Krenz chuan Saboski hna reivak lo zinveiwa phalna dan chungchang ziakna peya chu dan chu East German mi ramdanga zindu tan ol samzokin ramdanga zin chua an dil thei dan turte achuan mai baka ramri paltlanga pem phalna dan te ni a Saboski hian le khathu ziak he achiang lo nge ni a le khathu ang lo takin tu na tanga ramri paltlang phal ani thu apuang tamau mai boxi a chu thu puan ani awang chuan press conference thu chu West German's Public National TV chuan zan dar sari le minute som pasaria chuan aron puang chuak ngal ta fat maya an chua non ta tluk maya he channel hi East German lampo in an en na satawangin adar chak hle a chu thu thanga wang chuan East Berlin mipui tam tak chu ramri lama kal ngalin
Berlin Wall an inkara dai dan na bang paltlang tumin mipui te chu an pung khom ta rui maya ram ri veng tu te po chu an tal buai hle a mipui pung khom tam tak te lo ma chon dan tur an rathiam bok si lo mipui chim tu an tam bok nem an zam hlom viau mai boka an sipai ho tu lama tanga ti dan tur thu pek an don mai lo mai ba ka mipui tam tak nen an in chim buai vel chu an han nui so zok ma boka chulaya state security service officer duty Harald Jager a ti ngai na khelo chuan zandar som pakhat le achan ve a Bornholmer Street a gate chu hongin West Germany lamalut du mipui te chu ama thuim a chua taringot maya mipui sang tam tak chuan East German chu chua sanin West German lama chuan an lut phei ta zut mayani chu thu chu ron thang chuak le in Berlin Wall akal tlang thei ti chu mipui tam tak chuan atira chuan an oi lo leka ma se atak takani ti anan riat chuale chuan West Germany atang chuan an inkara dai dang tu bang chu tuilian ang mayim mipui te chuan an bo ta huma athen limin an lama an tapa an chung le khat u le naw te po ram ri then thana wangin an in mu thei lo kha ani ya he bang siam wang hian chung ko tam tak an in mu khom thei to lo uluk tak le khau tak a ven ani awangin in thalel te inkara dai dan na bang chuan ro arel miau si a chu wangin a mun an thlen rual hian a thenin dai dang tu bang chu an chu chemol mola reilo te chungin kumsom ni pariat zet loading to Berlin Wall chu atlu sop tan ta ni he wall tluk chi chan he aveng tu thiam lo ani ya chuti rol chon an sipai lam ho tu te po thiam lo na thu tak an nei boka mi pui zalen chak chu veng tu mi tlem te chuan an ngam lo wangin an lo chuan em Berlin Wall chu zan khat thil thuwa achin che zo ta ni ma se he dai dan na bang hi chim ma se la ram pani East Germany le West Germany te chu all sam takin an in zom fel mai big chuang ho lova an in kara in rem lo na tele in ngir ho na te an mani ob betu laka lo thon na tam tak ala om bok nen mason na em om chuang lo le nun phung kho saka thil eng kim ti ho si khan ramshan an ni tlat na chu an kara ro rel tu ani ya chutianga an om tak reng awang chuan October ni thum sang kha zakwa som kwa khan in zom fel le im ram pakhata an om le ta chawani Berlin Wall achim nu lok hian Soviet Union communist ram kan ti mai shuai tu te chu an thu aron in mulo chau vele tan ta a Soviet Union po chu ke dar vele ngalim Russia Ukraine Lithuania Georgia ram te chu an lo pian pha ta pokani chu thilo wang chuan heti hun la ya khovel ti buai em tu Cold War anti mai thin po chu alo top zui ve ta nga la Europe khochak lama tun ma a USSR to pui thin ram te khan communist ro rel na te chu pai kha in democracy sarkar an din chho ta zela European Union le NATO ate member an ni European member an han ni tak china chuan USSR ke chia atangaram lian ber Russia chuan angai mo khop maya an ram ri naya European Union le NATO tena bu an ron khuar tur chu an ngai thei talo zel chuani Ukraine buaina wangte Arab ram buaina awangte le chan sang wangte in khovel ram ro pui le thil ti thei te tu thu a in mulo fo tamaya buaina sang chuan voin thleng hian kian zai arel tak chuang lovani abikin US nena in el ber Russia USS hun lai atang to khan klom so ka an tang chuna ti in voin thleng hian thei top a chuarenga
aram chan tang te mu let le tumin nasatakin abeya tuna heti tak maya Ukraine arun reng chan te po hiani USSR hunlaya anram lian tak tak kha obbe le hi adule atum berchu ani me kani khati khania kheti hun laya Germany ram lian lutuk mai an phel le anan then som vela kha achan berchu khovela indo pui aron chuale to lo na tur le anron len le ngam to lo na tura khati hun laya tang rual portena German kha then sang an nia an then san khan Britain rilru ang devin device and rule anti then sang la obet ro ti ang deu khan han then sana German chu obbe a khatia han ti tum khan ni a anti thei reng boka ti chuan he bang an siam akha lianin sang ma sela in a kha lo po kha khovela hianin kimi China lama te po khovela bang seile lian ro pui tak mai a om boka apoi mo ber chu aveng tu te tho hin ni eng ang po in an thil siam ka churin om ma se aveng tu te nan thunun he chuan lo chuan om sia om lo wani the Great Wall of China te po kha ni ya eng ang po in achunga khan himin muang tura in ngai ma se akul veng tu te kha an tham lung oi ta wangin the Great Wall of China chunga om te po kha an him zo chuang lo wani chu tiang deuh chu ni a he German wall te po kha a veng tu te khanin lo veng ne selang chuanin lo hong ringot lo selang chuanin kha kul ro pui lutuk dai tan na bang an siam po kha achim lo turania chu wang chuan eng kima hian kan ha tho na hmuna te le kan thil ti na hmuna hian rin tlak a kan om hi a poimo em em ani ti kha kan han soi bel tu ni le tu